Sheikh Sindayigaya Musa, nkaba nkora mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda, ariko nkaba ndi no mu nama y'ubutegetsi ya REACH, urugaga rw'amadini mu kubungabunga ubuzima. Kurwanya indwara nka malaria ndetse n'izindi ntago hakora ingamba imwe. Navuga yuko hari ingamba zikomatanyije. Ubutumwa rero duha abayoboke b'amadini nuko buri wese cyambere agomba gusukura mu rugo rwe neza, akareba ibyo bizibaho bireka, ahari ibyo bicupa akabyigiza akabishyira habugenewe aho bijya kujugunywa bitari aho ngaho mu rugo. Mbese buri wese akita ku rugo rwe, agacungana n'ahantu hose, akagenzura akamenya ahantu imibu ishobora kwihisha ku buryo yatera ikibazo cy'ubwandu bwa malaria. Harimo no gukinga amadirishya, kubera yuko iyo bugorobye imibu yinjira mu nzu, akaba ariho rero iza guhera irya abantu, ikaba ishobora kubatera indwara ya malaria. Ni ukuvuga ngo ntago wavuga ngo wasukuye ahareka ibidendezi by'amazi aho imibu yakwihisha ngo ntago uri bukinga amadirishya, cyangwa se wakinza amadirishya ntago uri burare mu nzitiramibu. Bityo rero ingamba nyazo ni ingamba zikomatanyirije hamwe, izo zose buri ngamba yose ukayubahiriza. Malaria abantu bagomba kumenya ko ari indwara kandi ikomeye, yica umubare munini w'abantu hirya no hino ku isi. Bityo rero igihe umuntu agaragaje kimwe mu bimenyetso bya malaria nk'uko bizwi, agomba kwihutira kwegera umujyanama w'ubuzima. Ikindi ku badafitiye icyizere abajyanama b'ubuzima, twabwira yuko abajyanama b'ubuzima n'abantu inzego z'igihugu z'ubuzima zashyizeho bunganira abantu mbere yuko agera kwa muganga, akabanza gutabarwa by'ibanze n'uwo muntu. Nagira ngo nibutse abayoboke b'amadini, twebwe nk'urugaga rw'amadini mu kubungabunga ubuzima, twagira ngo twibutse yuko hari ihame rikomeye tugenderaho rivuga ngo roho nziza mu mubiri mwiza.